Muhammadu khairul wara man jana mumbashira shauki lil khairul bashari al-yasimi liliatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kulam ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. am tagayna Allah subhanahu wa ta'ala fa kama shatana toroma wala da min sisi to flanve amanda mina ambada mina ni Allah subhanahu wa ta'ala to barkai kasalka alakrabaka sallallahu alaihi wa sallam aslamu ande la ka fay am segaka sali wala ñu man donde Allah subhanahu wa ta'ala ya jirana ko Allah subhanahu wa ta'ala ñu man donaye quality ñi ne ñu man donako ala ta fitr wala wata fitr wala fa mo man dew ko alakira sallallahu alaihi wasallam nyenama aka nyuma sarata mbolo ala ya nyina ve ko anga dugo kai afode makko sali qur'ana na suya sabati ala ya nyina ve qur'anuna asalama tamana musoma bele dele ki haglito ala assalamu alaykum sallallahu alakira baka sallallahu alaihi wasallam am sallallahu alakira je nyonzana monga munu nyonni anuka na fulode alakira bamma ka alaka kira deme aka dina barala fo sayuna fara alkaba tara ko amunu do jenso sigila akilengele betara kaburo ma alkara sama jaba olude be wele ko alkara sallallahu alaihi wasallam jenyo zanmo o ko fa am solke alkara sallallahu alaihi wasallam bona sanmonga alkaba sallallahu alaihi wasallam ya nyinanve nangwanda male muhudullah nangwamba le muhudufe nangwa nyakara ka bara la kwa ka bara benama o kuma ti saranyina ve bara inanga ngake al muhudu bona ufe assalamu alaikum bele jele de bi famu soli ko la amba Allah ta'ala deli afam ci ko ñuma be Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ko di anambal ma salama bela jalema namboro lambe foli di al salama cema ana musamama assalamu anci an baraji asrabi Allah subhanahu wa ta'ala ka amba fo ka barka da ka wala ñuma no ka ñina fa kana ñina dugo ko ne mbarayna jango baray ashina kana ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ndeme ola baray ngake Allah subhanahu wa ta'ala ka je kono ala ka aljina saraye anambal ma asama bela jale ala kan ga birfini ka birangara mo ko wala Allah subhanahu wa ta'ala kan ga kana furalaye ka cin sira fura ala ko ka ala kama ala ko alkraba sallallahu alaihi wasallam bona sanmo barka kama ayuha al ikhwa mal assalamu attaqullaha fima amar ayto nga janga sira Allah subhanahu wa ta'ala nyaka yamar yakola ala ko ngam mingi ay tango minana mule yanga zego ke aywa o kelila wantahu amma anhu nahawa zajar Allah ta'ala ko ngam min toy assalamu ay tango zego ke aywa o dablalila ay tango an chesri kan zemo ola kabalo oka kafatu oka wa alamu waffaqani Allah wa iyyakum sawaba assalamu alaikum ladrika inde meneko ma fa ka dombe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan o berejele be sababa ma في جميع ما نقول ونفعل أنك كتا أنك فوتالا وسبع الله سبحانه وتعالى دمدي على كوكاني أننا انتصبنا من جديد السلام عليكم بتيجي مندون أنسكر كوكورا فوق المنبر الفقه المالكي منبر الفقه المالكي السنفي ما حضرتي مالك من أنس رحمه الله مالك من أنس كلام بلو كونو الله سبحانه وتعالى كنغنا على كجتورا مدنكو كما نيما angara moko ananga manyema afara malikum mimma ko la yufta wa malikun fil madinati maliku tle bole ko na don fara nyonga puma tora maliku wala madina kono ani bande ko kera kube alkara ka dina shidon maliku wana anse madina ko ka manyema yi ne maliku be kene minga ma kani dado dina ko ayo kono fanina assalamu alaikum wa malikum ma ibado ko ja maliku be manyema bo o maliku wana ansu toala ani kalamblo de sike ayo membaru saveya o malgu bon anasa tasra jeleka
aslama mun be alabato o dina ta sira koroka kanze ko ke olu demenina o ga mazhabu nyefolila kada mun ga sigida kle manifin famba kle islame famba olu ye insha Allah ta'ala najar Allah subhanahu wa ta'ala yi famu bina sorabaraina am aladil alkande mawla ala ko kaka ala yakama an zikra fil jalsati al hadiyati 10 wa 100 sigit tan kelena kama kofa sigit kama an sigit tan kelena bishina sigi ode Allah ta'ala min yada min an herala ambo masaddeli akan aywa adacen no ko yanyi here ani badela سنتناول فيها إن شاء الله تعالى شيئا يسيرا من توحيد الرسالة حلبي أمين الجو الله سبحانه وتعالى كلبانيا دوني دكا أرسالتك يغفي بلي بعد من الله الرسالة المباركة أكل لتري بركالي من آية فرانيونغا كاكا على كرساسما كدين الدمي كاكا كمالكو من أنسكا كالانون دمي أو كتابو دوندالا أي الله سبحانه وتعالى كلبانيا دوني من فرانيونغا bishina sigila mina fendoni ndima ola ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli afamtuko nyuma be ala fa ala ko noko ya anambal asama bela jalema tawhid ahli sunnah wal jamaa arsalatiki man alkilbandiya doni minga ka gafe dondala ode alkira sallallahu alaihi wasallam ka sunna jele mamunu be ala bato oka o yolu ka alkilbandiya doni ye woye salama aywa ma famba ka alkilbandiya doni de way alakil bandiya doniye an faw ana mokew o bele jele balona minga sato faturaka munu be balola bi akilengele be balola odeka ja'alallahu iyyakum min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana assalamu alaka cetiki mandew be ala deli alaka nena aw bele jele ke mawye munu be mala nyuma me katugo ala qala al-allama al-mu'allif rahimahullahu ta'ala asalatigi asaraba Allah subhanahu wa ta'ala ka ko sisan woni nyinna kalande bele jele fe o ka gafe dayela ka tugo ana mimbe fo o ku jija ka famiya amma jere kun kalfa do angara mako wala o ka ngola shi barayna baray akabbe Allah subhanahu wa ta'ala sakoma akasra jele mine akana sirabla anyo kalfa min nyin karamako fe bara damina na bara be to senani o yikata se do mimma amasigi yanka fa angalame an zigira yande ko anyi kalandenye anyira kun kalfale ko angara mako uma ko amba fe kan zekoni ke Allah subhanahu wa ta'ala ka dina de menina amba fe kan zekoni ke aywa difa'u la kabo anga aywa tasira lakana ni kama anva anangara mako ka jo u kokoro ka kabiri kabiri ula membaru saveya an zikira o de kama amba Allah subhanahu wa ta'ala deli no fangata ana ala ko fangade amma ala sigiro nyere barka ala malku man ansana ka kala no barka sangoni tloma jo mimina pmanye fiye abashido asalati ku ngana de mazhabu don ba baw dodo ande la ka pmay ye asalati yera zatoka ya do ko chena asalati ku mazhabu malikiya geturoye bolisin asalati ma ne malku bon ansit len at ayo itlema ben ni arsalatigi ye walma yaka gafep makame adon kon ye maliko junior de nal yabla yoromina alma maliki yablay be ala del alaka fama ko nyuma di anabal salama bela jelema asalatigi ko waja ala man lam yatub min al kaba'iri sa'iran ila mashi'atihi ako alaka bande don kono Allah subhanahu wa ta'ala aka jomunu nalo so tala olu jarabi nu balona ka fatu ka sorlo dame alala o dame alkrabala o be shun o be seli nga o be jurmo belebele bawke ala kan gishi o be ngalotike ala kan gishi o be jeneyake ala kan gishi jurmo belebele baw o sebe olula nga wi salam yake o seko dama jirala o fatura ka soro o sebe ne jurmo bannununa ko tigila mo ko be seki ala ka jere sako yamma ko nga don ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ko qur'ana na suya sabati ko Allah subhanahu wa ta'ala ti aywa flanga fo ya jurmu ya fa fiw ya gafiru maduna zalika ko jurmu ma bunya cugo nata flanga fo ya bo ko Allah ta'ala ko qur'ana nasula ko ala alabo jurmu ya fa liman yasha maye mami ala Allah subhanahu wa ta'ala ja assalamu alaka cetigi mandem asalati kan guma kan
nyefol min bala ode kwanga do hunu mandela man mata musarran al kaba'iri mami mana fatu ka surati gila man dumine do kaba'ira jurmu belbele bamunu nu bi wele ko kaba'ira am ayu afatura ka sura adumine do olu keleka ko sara amruhu ila allah ko tigila maka ko be saki alama allah subhanahu wa ta'ala ka jira sakuyama in sha'a aqabahu bi adlihi najar allah subhanahu wa ta'ala aban nyangata be fengunu manjira tigila naka ladiriya ye wa in sha'a afa anhu bi fadlihi najar allah subhanahu wa ta'ala abi ya fama naka fsamandiya ye la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun allah subhanahu wa ta'ala jira sakuyama saye atinyi ngaka ketawla muna ninge setigi masa mato fama allah subhanahu wa ta'ala ka jonde be nyinga ko ketawla ala ma hakili mandira amma ode la kitabu jawharati tauhid tigi ko waman yamutu walam yatum min dhanbihi aslam min fatura ka sarama tubi ka baka jurumuna fa amruhu mufawwadun li rabbih kwanga do ko tigi lamaka ko sememe adaba mana ni sunna kitabu de munu nye tauhid walaka ka kisaka ndeke jawharatu tauhid tigi way ongana udoy wa hada al fadlu fi maduna shirki akapuma bajirana ko qur'ani nasuba sabati anye ko no fi samandi yen jurmu belele ba ya fali an alaka jara sakuya ko be ayu jurmu belele bawla munon def langa fu yabo jurmu belele ba munon def langa fu yane dukuma ako fa innahu la yaghfiru an yushraka bihi abada ko flanga fu yakon ko ala to jurmu ya fama ya fiyewu ya rabbi alaka ngishi flanga fu yamma wala yazu billahi am Allah subhanahu wa ta'ala nyini Allah subhanahu wa ta'ala kandanga kaba flanga fu yamma yana nga ngodo ilamba fiye flanga fu ya ulama urasa hono fe ka fedo fara Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa o fe ka fangadi o ma ko be se ka koccien wal maka kodla ka sor ala sendala ngami varla ka nga jamana labana o kona nye ngaloni munu nye aywa Allah subhanahu wa ta'ala delili ala to sebeni dugo sanamo ngalani aywa Allah subhanahu wa ta'ala barka nyinini dugo sanamo barka nyinini alkaraba sallallahu alaihi wasallam barka nyinini don bo barka nyinini Allah subhanahu wa ta'ala ka jonse bo barka nyinini munu nyen ngafla ngafo yaye ma anzala Allah biha min sultanin ye ku fe pmaye ni dunga bara do min farla alkaraba ka dinaka daluta ko daluta nye alkaraba sahaba baluno de la kelengele fatura odeka ala deli alaka kelin mandi amma dalu joran ve ni nakateme op mandi sagi dalu mable wala de temeno nyanye fokaba am ala deli alaka kelin mandi anabal salama bela jelema op mana farje ko flanga foya ode ka fedota farakuru walma aywa jirikuru ka i wakili siri o fena ko femene ko ka boliye walma komo walma ki yira kun aywa kalfa jinema ka fangadi o ma ko iya aywa nyemowie e ya nyene fawne mo ka wiye choko ne ba nyene re yeti ki mako jira o fena ki seme o fena way damala ko de ba nyeye ka sor ala sendala afonne ma ko flanga fo ya ala kangi shama ala ko kaka ala yakama ala ko alkarabana bona sanama barka kama wa qala rahimahullah asalati ala kana sara kayralla ne kuma sanama non dale itloka ako wa man aqabahu bi narihi kon Allah subhanahu wa ta'ala tigara alka ngishi nala tasuma ka jomi ngar sakaye aka baraw de serani ayi misana kundala surnyana Allah subhanahu wa ta'ala ka hakema ayo ala janama ka tigala sikiyoroy nala subhanahu wa ta'ala atigala nyangata ni janama tasma ala kan si janama tasma kono donima akhrajahu minha bi imanihi ko be tlaka tigala bu ay janama kono nakal lemaniye wa adkhalahu jannatahu kadu aljinna aywa kadu aka aljinna aywa arsalati asrabi Allah subhanahu wa ta'ala ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ka fanya qur'ana nasula ako waman ya'mal mithqala dharrati kono mam mithqala dharrati nyana ni mam yo nyuma ka Allah subhanahu wa ta'ala khairan hera barala yara kuna tigin ala nyonye do na ko bo sor ala Allah ta'ala bolo qur'ana nasu yo sabati anye ko nyumati tun Allah subhanahu wa ta'ala fe jon ay tanga samablanye mati samablanye ka fo ako atalati kar mumay ako kanga don indal ash'ira tauhid ash'ari tigu fe ma yaju ay taqaduhu ka wajibalu da nga dala anna man aqabahu rabbuhu min usatil mu'minin mu'min ala kutalaw mamun ndar alala ka dakirala ka shun ka seli ka jagabo ka hiji arsalamiya sabatira ubolo nga ala labana ko jarabi ya Allah subhanahu wa ta'ala fo kota ingira sababu ya ku seja yo udo janama tasma kono ko Allah subhanahu wa ta'ala bo tigla mo bo bi sabab imanihi ba'du atarani nyin ayu allimaniya done mi Allah subhanahu wa ta'ala ma nyangata imana ke ala nyakeni hakami ngulla tigale do aka Allah subhanahu wa ta'ala no bana
ko Allah subhanahu wa ta'ala ba bo ni akal lemaniye zababuye ma rahmatihi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ka hinay o sababuye ni kono fa fitini ni dabu sharihu ko nga hagil to anyira la jurumu ye fenjugu ye ala kan ci jurumma a fitini na pamba salama ki yira menaka wala jurumu de balaw ye jona daba macce ko jurumu ye ratlama ka tla roma saba qismun la yaghfiruhu illa Allah wa huwa shirku ko tlangele foitse ko ayo o yafa fo ala dama ala bayira sako yala ola o ye flanga fo ala kan shama qismun la yatrukuhu Allah wa huwa madhalim al ibadi ko tlangele mbey atlan flana ayo ko ye ayo jurumu ye ala to mashila ko ye jontonyo ni de mauma ni ala ka jontonyo dala ko Allah subhanahu wa ta'ala bi jonga hakami na kiyama ka di umma wa qismun la ya'ba bihi ko tlan zabana Allah subhanahu wa ta'ala mako foita ola wa huwa ma bayna al-'abdi wa rabbih o de fembe jona daba mace o de la tafsir cew ya jirana ko kama jodo kenaka ala ka bara folo de ka ka samandi na ka fon siri jira ka jona idhabu antum tulaqa'u aytana ala ya farama o kofede jong yir dama ni ñoo jetto ñoni inde o de jong mi ne kana jom misane ñekoro fo ayu to ñani kelo be keru jane me kono ka fattew ala ka ngi to ñani ma ala ko kaka ala kama wa qala rahimahullah arsalatiku asraba Allah subhanahu wa ta'ala ka aku wa yakhruju minha bi shafa'ati nabiyhi kono ale ko ma be bo jane me kono ni ayu jurmu jenini hake nyakeni bane ko fe ayu ni Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru ye ni le maniya tomi be dusukuna no sababu ye kwati lama bi bo janame tasumana be shafa'ati nabiyhi naka nabi maka surnal do de kwala kada sallallahu alaihi wasallam ka delili sababu de be ka aywa sababu nyumanye atigima ka labo janame tasumana sallallahu alaihi wasallam kishin nema be alkrabaka man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummatihi ko ye mawye mamunu na alkraba sallallahu alaihi wasallam olu surnal do aywa amandela kaba ira jurmu tikiwula me ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan gishi Allah subhanahu wa ta'ala kan danga al-salamu fembe wele ko shafa'atu no alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka surnali doye habitatun bil kitabi was sunnati wal ijma'i qur'ani o sabati alkaraka sunna o sabati don bo ko bengayo o sabati qur'ani na suko alkaraba ka ayo surnal do hakela ko asa an yabu asaka rabbuka maqaman mahmuda mahmudu dangani yan nyeka adoba la daba mabini kunu joro la joro mi nasa ko tanume suratul isra ila ayabi wala an ko nondo o joro ni alakra baka surnal do joro de koyi Allah tara ko kukra qur'an nasula ko wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarada mahur soni idaba mabini aywa ison fo era mahuru be jin tafsir chawko suratul duha la ayaduru ko no belaje le kame shafa'atu joro de ma alakra sunna ya sabati alakra bako akon hon mandem shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati nim hon ka sunna do min gibaru fora asabati me abike mawde imamu no ayu kaba'ira jurmu walaya nim hon mandela atarawna lil muttaqin yal awbaye ko alan sene baw damade ni yorodo wa inma hiya lil mujrimin al mutalawwihin nim hon mandemu no ye jurmu ko badewnge ku yira kun no alakota jurmuna nim hon bolu de nyini nik ayo sural donye kaba janama tasmana ku nyina Allah subhanahu wa ta'ala fa kudo aljinna ala ma hagil mandira amma alaka bako kokora assalamu alaikum tantike mandeu alaka kira ko ana awwal shafi'i nima honde sural do ba folo folay sural do keba folay alkama jodo keneka o mushaffa'i nima honde maye sural do be min bolo folo kira nabi mon cela alkama jodo keneka al ijma'u don bako benga alaka baka sural do kibaru yaka ajma ahlu sunnati min as-salafi wal khalafi alaka baka sunna cew nyemani koma folomani labama abela jele benaka abela jele jera ala hubuti halahu sallallahu alaihi wasallam kafa ko sunnal do min gibaru fora ko alaka salman aywan ni yoro barado ala ya kerkerani ayi wa kadhalika li sa'ir rusuli kira tawfana bi sunnal do ke o chogola wal malaikati alaka salman ayu allah ta'ala kam meleka do bi sunnal do ke o chogola wal ulama'i don ba do be surnal do ke o chogo kelela wa shuhada'i sayyidu shufana be surnal do ke o chogo kelela yashfa kull wahidi kelengelen bela jele be surnal do ke Allah subhanahu wa ta'ala yoro ala qadri jahihi inda Allah ta'ala ala horma hakamin di amma abu haka surnal do ke Allah subhanahu wa ta'ala yoro qala rahimahullah
assalamu alka centigi mando ne korofo temena arsalatigi sarabe allah subhanahu wa ta'ala ka ko wa anna allah subhanahu ko nga donga fa setigi masa qad khalaqal jannata kwaye aljinada kaka sodumanyi kaka sigoro nyumanyi ya rabbi alaka no ko enena aw bela jelema fa addaha dar khuludi kwaye aljina labe kaka dumi soyi li awliyaihi alim ayo allah subhanahu wa ta'ala nyunyi ateruyi ko allah ta'ala teru allah ta'ala ka waliyu ko lu de sigara aljina assalamu alaykum centigi mandon ni dam magara la jamana labana ko waliyu o yoroni be madrasa dew dine kuratiku doni aywa dogmani tigu aywa asrame makunda la surumon dine famu yala o singa pan wal yata ceye wal yata subhanallah nim pan anani ngiringa jobbele jele ko fe o makele o sigiro kelela atita chila atita koko atita bako aka puma laba akhiru matafihi aka munmun laba na laka fiye kokora ko kullu taqiyin waliyu ko ala insana ba be waliyu subhanallah ni dine ko ngara ne jogo yin ko aywa aseba bulu sirita bikunda sorota aywa sena ede ya fanye sasa ko waliyu tay e makele de laba na ka sabati kokora ko mama manasira ala nyako waliyu subhanallah qad askata ma baraytahu era bole ko go min jo e bolo yo nyon ko firi dine tan jogo yin opma waliyu sabati ledu wa al-awliya yatawafatuna daraja Allah tabaraka waliyu be nyonya daraja la adamina yorode ala yen siranye kamni mana koto ala tara ifarla alaka waliyuka kamni mana ba ala tana mako ma ifarla alaka waliyuka opma saka mino dola kata si sadoma ayo mana sega se hakemina ayo chewbe nyonyo hakela musobe nyonyo o hakela alaka baba mandunye sahaba ube awnye alhamdulillah rabbil alamin don shidombaw alako getro mo be nyonye ni bara ani watu ayo sokola li hakay ambe Allah ta'ala deli alaka kele nyumande ama arsalati o cewde taw togoma acama na musoma mawma yikoto Allah ta'ala tala mawma sarana alanye mawma alaka taraw koloshi kolu de siki yoray aljinayi wa akramahum fiha bin nazari ila wajhihi alkarimi ko Allah ta'ala o jama kulu de bunye ko karama kayira kunya da dayele Allah ta'ala zatu kaye ayira kunyela dayala kajira olula aljina kono ya rabbi alako do jirana alako kaka alaya kama alako ka alkrabana bon sanmo barka kama arsalati kan gorfo nyefa bala assalamu alaka chatigi mandum an-nazar ila zatihi al-karimati ka allah subhanahu wa ta'ala zatu belbele bafle ala yarfar ko zati ko fle fil jannati aljina kono habitun bil kitabi was sunnati wal ijma'i qur'ana yo sabati alaka sasaba ko sunna o sabati do shirma ko bengay o sabati alaka kale nyumande amma wa hadhihi karamatun afdal min aljannati o yebunye alafa ala ya kaka jonyi o ko san aljina ray am ala del alaka no ko yambele jelema alako kaka ala ya kama hubutuhu bil kitabi asabati li dalu qur'anana qawluhu ta'ala o sitik masaka pmay o johono yawma idhan nadira muhra fi mandu nye ko o do aljina kono sigi do setgi masa nyedele do kajir aka jongna subhanallahi alaka no yamma ko do nyewbe munu njeme unoro yame ila rabbiha nadira ubu daba masafle ni voranye suratul qiyamati la ayamuka anfla alaka sunna ya sabati alaka bako dem hono mandem innakum satarawna rabbakum abina daba may aljina kono kama tarawna al qamara laylatal badri ina fa nyabe kalola chogomina ashutanna nishu وقد أجمع الصحابة وصائر أهل السنة على كذا صحابة وبناكا على كذا سنة جتو سنة ماتو أولو بناكا على رؤيته في الآخرة والله تعالى ذاته يلي لاهرا كو سبتي مه نزبتي قبل ظهور البدعي يعني أيوة بداية مو يعني بداية جمع كل كتشري كيرك كتشايا سلامية كنو بارب ممين أو كوني نندي على كافام تكون يمادي أنا بل مسلمة بلا جليما السلامو kiti munu vora bishina walada kono arsalati ka pamakanzana mauna ahkamun ukhtil fa fi ba'daha kiti do fonyongo ba dawla afonyongo ta nyombo ko koyi afonyongo to nyonani koyi alhamdulillah rabbil alamin don shirmo ka chesiri do no yoburu alakasa sama ka babade kono ni min bora alhamdulillah rabbil alamin o jekay o bo jirana o kelengele belajele bi mine o be dalu yemi jonse alama alaka fam chugo nyumade allah subhanahu wa ta'ala ma alaka fam chugo nyumadi anambal masalama belajele ma wallahu subhanahu wa ta'ala
adra wa a'lamu ma fe ka don ala dama de ba don aslama wati to ko kama am ngal kele ndama jabi aslama nyuma do ngal ke ko ka pma janaba ko to ka ko ka pma seljere sifatuka ngali aka ngali kera walada de aya nyine de ko ka walada kelendi anya fu yam sekaka woni walada no ndeme naka ayo walada nyefalala wo ya jirana ko ani tanga sege kaka ango yeche insha Allah ta'ala masigi ya foyi wara kama fo fembe salama nafa kuma kuna la suryana al salama ne bina janaba ko anyine mi fe ga jizanu ma nyine jisanu ma de jimi anyama yelama atimiya ma yelama wa kasa ma yelama ni yo kam mine kono aka hakato ni dona nyege kono ni fini wuli ibi jibo iteka fura flaka ka ko ka je chien saba kana bolo kana kuruni sanje doni ka jita ni teka fura ki teka do jila ka jita ni teka fura ka damina barala kana pimere kurla ka kona nyebbe ko ka je ka selita chien kelengele ni sera kungolo ma ibi kungolo ko chien saba nyeda ko tola ibi janaba ko linga ni yasiri ni seli ko ayu tali chien kelengele da fara ka se sema ibo toyi ka jita ka shuru ikangalaka ni yo koko je ibi jita ka shuru ikiningereka ayu kolongorna jiru ayu ani ayu kamangorola farkolo yoro denge yi babe ko kaje bon ashirati ko wali sahaba nafsuhu bil mindili nasoro ko fu bi bole ki yira demen o noti bolo jiboy farfa bela jeleka fi gaddangan ya ko jiya fa be soro ibi numa ngere fana ko o chogo keleka no kere ka damene ngolo la fi kumire kuru jiya be soro apma kinize kumire kuru kata sa se vura la ibi se bo sabara kono kabe ko kaje kan numa ze fana koti alhamdulillah rabbil alamin janaba dafara ninde akko chogo nyumaye seljita obenye siki were am ala dili ala ka famu chogo nyumadi anambal assalamu bela jelema ala ko kaka ala ya kama ala ko ka ala krabana bona sanma baraka kama barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadith nabiyhi al karim innahu huwa as-sami'ul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا طهاري المصطفى من مندوري أطهير المنطهر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما